Шүп әсәрдә булмаган 120 гектарлык кыр. 12 еллык Нива комбайны штурвалы артында Сәликҗан Мотыйгуллин. Алтынсу будай башаклары ургышка эләгә һәм комбайн бункерыннан гәрәбәдәй ашлык МТЗ-80 тракторы әрҗәсенә төшә. Karışık işteyimiz. Haylatar o şabca etmeyi, azıkın bire, kurajın bire, salamın bire, pişerin bire. Akşasın tülep bara, ayına 2 mertebe 15 gün sayın sanaşa. Nail Haybulinning fermerlik stajı 14 yıl. Kırları her şak şista hem undırışlı buluğu bilen ayrılıp tıra. Fermer uңыш sırın yaşırmay, şeşülük materyalın yıl sayın tolsınça alıştıra. Budayning skipetr sortlısına, onun da super elitalısına üstünlük bire. Irlıkны barı par jirine kümdire, hem elbette indi texnologiyani taypalışsız ütevge erişe. Jirine jitkirip işkertirge kirek. Elekeki vakittagi şekilde çıkan çıtımlarını tırmalıyız. Anardan soň motor ittirip pişince men значит keskine başka türlü особо işlerini işlemeyim. Yaskine сразу amyashniy selektori bilen setner yarım hektar hesabından toklandırabız. O kıştan çıkan üzümlerini tirlendirip ibere. Ondan soň indi karap durabız körüne. Ol beyli bula bıyılgı yılmaz soba. Yangırlar motor gitti. Tagın ikinci kat bir 2 atına yarım çatladan soň tagın bir setner amyashniy selektoru aşladık. Şundan soň ol şunday motor kara tiske kirip gitti. Hujalıkta urakka düşürlerine 5-nji gün texnika jeterlik. Daimi işlevçi 4 kişi yanına tağın işini jelip itkenler. Fermer әйтүенчә, аларның barысы da kөнü-tünü basuda. Eğer şulay ittirip hizmet kılmasan, anın neticesi bulmayacak. Şoşunun için bütün tırıştıklı yigitler bilen yakşı ittirip zor netice bulsun için yakşı ittirip işleybiz. Жыйылган ашлыкны урнаштыру да проблема түгел. Зиреклеләрнең байтагы елның йылында Бертекне Haybullin хуҗалыгыннан сатып алуны хуп күрә. Ашлык чиста, кыры, бәясе дә кулай диләр. Нәсәҗә батырга кирәк ул җирендә. Тирлектә торамагастан. Менә шушыларны сатырга кирәк, потому что әлләрәк бәдәсен Наилгә менә ул бурычайта елның йылы казныча елдан бирле. Ул инвестор да бирә, бәҗәт мен ул анадан алганны китеп тор булмый бит әле. Үткән ел шун 22 иде, бу ел менә 12гә бирә. Без үзебез столетиядан, kış gününde tarafız, zeykin'i mında kaçağız. Kışkırtlar asarız, kürkeler, ürdekler, broiler tavuklar, nisushkalar. Şularını asarıp, şunlarga igen alabız. Vladimir Daryan MTZ-1221 traktoru yardımında pay jirlerini işkərtə. Yağmurlar еш yağğanğa görə mexanizatorның әлеге basılarını bu sezonda 13-nji tapır işkərtüyü ekan. Şəşügə də ул үзе чыгачак. Зарплату получаем вовремя. Хозяин не обижает. Узакламый уҗым шәшүгә керешәчәкләр. Басуларда арпада илгереп килә, пешәнне 2нче тапкыр чапканнар. Тырышны эш көтеп кенә тора. Haybullin кебекләргә җир рәхмәтле була белә ул.